Zvijezdana Misimovića, sada želimo vidjeti tamo negdje uz njega, jer je on itekako zaslužan za ovo što je napravio Wolfsburg. Rekao bih pomalo Džeko izbunjen, kao da ne vjeri u ovo sve što mu se dešava. Ovo je jedan najljepši san, poštovani gledalci, koji možete sanjati. Ovo je nešto što možda jednom u životu vam se pruža prilika da ostvarite, ali vjerujemo da za ove, pogotovo naše momke, ovo nije kraj jednog divnog sna, ovo je možda početak nečeg najljepšeg što će im se u narednim mjesecima i godinama dešavati. Ovo su završne scene onoga što se dešavalo u utakmici, u samoj završnici meča Wolfsburg. Werder i evo još jednom reditelj naravno pokazuje svaka čast Grafiteu, ali Edin Džeko je nešto što zaista blista, nešto što na nogometnom nebu Evrope u takvom sjaju blista. Zvijezda sevjernača, rekao bih, bosansko-hercegovačka, koja pokazuje nam putokaz kako treba raditi. Ne treba predavati kada mnogi kažu za vas, možda i niste taj za koga se priča, ali vi pokažete svojim radom, trudom, odricanjem da je to u potpunosti tačno. Edin Džeko je to na najbolji način pokazao i evo još jednom pokazujemo da Bosanci i Hercegovci mogu kada hoće, kada su zajedno, kada su složni, napraviti najviše, najbolje i nadamo se da će tako biti ne samo u ovoj utakmici. Edin Džeko još jednom u centru pažnje. Njegovi suigrači su tamo rekao bih, na rukama, na ramenima svojih navijača, da vidimo ima li tu nekoga koga možemo poznati od Džekinih bližnjih, ali evo, dovoljno nam je ovo. Bosansko-hercegovačka zastava se sada gleda širom svijeta. Ima li bolje reklame? Svaka čast, Edine. Možda u ovom trenutku samo da definišemo da je Bayern završio utakmicu. Za trenutak ću dati mikrofon kolegi Muratoviću da nam da završne riječi sa ove utakmice. Pa ćemo se vratiti naravno u Wolfsburg. Evo dakle, poštovani gledalci, da polako sumiramo ovu cijelu sezonu, da kažemo da je Bayern savladao ekipu Stuttgarta sa 2:1, tako i završeno, dakle nije bilo promjena.